Fr.Leo meri lendam hakening simbalang jong katayo ulayo banaki bat aingo ainam yu blade dry kanat na benta ke Kynjoh jong u shaw Mawmer walai posnem ke Jinglong runiam kata nadu snam alapun ketang yu haus nam kat kandai spa kandai po hakening si lai don lang do for the chairman for the Julius Kurba for the Richard man bahama jau bat kiwe ke Lyngdoh so blay nang tangi dekat ke sengkentai Shillong Archdiocese kontupru na kisun prepare bat kipat dunget kabakila pelong hamau yang la Mr. Rose Mawmer hagamas bakoi Fr.Leo ula ban ya kijing kodor badon kam bandwai halaying kerpang bat kikon kanang ban mi ke Lyngdoh bat kinong tre balang babha ulong balada kikme kpa kim hikai ya la kikon lajong kan long le no ei ula pen kemaru ya kijing kren kpa bakoi upop John Paul baar balawan hanong ba Shillong house sam kat kendai spa Fr.Leo ba ulong ba kayeng kesem kadi kayeng mani barit banya dua lang baru kenturu ya kinong trekam balang bagi day ban keren barbor ya ki kon samla bakin poi syaga sakramen kentiu kurim sati bat kam damot ya ka khawai dawai hendrai ya ka buram ublei baru pun kemaru ya ka por ba dongrit ha ka ba uyo mensium bat itanat bha ya ki Jinglong kriuniam ha ka por menshwa bat uju kemau barboru ya ki jingkren ufada silvanus singi Lyngdoh ka ba ong ba ki Lyngdoh kim day baki syakri hendrai ki im singi da ka jingin hadian kamas kipat dungit kelak yok balik beromru yang di Lyngdoh ubelong ru wei ni Lyngdoh kebak kipat kitip kumnong penkot penkia met bat mensim limba kasap bat kebor blay baula yok ha kebak kipat dungit kejulet manla kesin sajan hamau nyang la na kebentar ke Bible Convention barang kejuk oporu kum advisor ke senjuk kentai Catholic Shillong Archdiocese ha kening si la yok de jingruai ne senjuk kiseng kentai kerpang ru ni kipara pat kipersa jugu kibalak puliru ya ka adres burom yu bat ke jingkren no para trai bapen kan mau ya ki por menshwa ringkadu ke jimpen phong juti thamai ka bade ka rukom le jong ka yeng kasem jong ki na du ki por menshwa John Paul bahan ba riu khoi balawan yu kejat hamalan polo uang kayeng kasem kababha dari kayeng mani kabarit dari kayeng mani kabarit dari shisha ke kini kayeng mani kabarit bagi ninyo ya ki Lyngdoh iyo ya ki riunyam iyo ya ki nong tere ha kabala dari email dari pa di bahikai yagi komno bantuai komno banong ki bishilor komno babagi dari bandon berta ke jingge yo blay hati kam ki bam ma u hikai yagi hati ye ki sem ki jongi lengba ki kwe ki ba dede kene ke kata jing krau jong ke sakramen jing dan ti urin bana hong menta ke sni ki ba ro ki nong tre bala ba ma pidai barpor banyai keren yaki kon samla jogi but barpor bantuai yaki jinya sengi na shakyo snow bonsi yaki jinya sengi jogi bani shakduai idwai na kabenta ke jing phat jong len banong Lyngdoh banong reunia jan barpor ki CMC ke dwai kunta ke long jinya seng jan barpor ki jinya sengi idwai kunta nampak jua snobat badon ki CMC ki berduai ni duai namar bagi kon samla joni baro ki boy shaja sakramen jin kantiu kurim soti ni duai ibo jingmu bagi kon samla joni kantai bachan ki dei ban boy shaja sakramen jin kantiu kurim soti asno kumatom ya pi baro ki nom tre balam shenran bat kantai bakani ke bandong ke duai joni dan orang ni duai ke Lyngdoh ke reuniam ni duai ru na kabenta ki kon sama jongi baken boy shaka ni katong namar na ki kon jongi ki boy shaka ni katong jong ke jing katong kentiu kurim soti hatmat ke duan ke dupan ndai ke jing penyapsian dengan keren regata and reba wan shaka duan tan bagi saki bagi tuni ki pa bagi ki nong ya chok kalapian kata kawa ulai unsanan hot ban unsanan jin ekinong trei ha kabala lagi long ki riunyam
Lagi long ki berdar, ki sesar, ki Lyngdoh, ki katekes, ki ramba balang, ki presiden ko belong maki, ki secretary ko belong maki, ki nobel long tray balang, ki beton ko komersial jing ki oblay. Ngong iti kata sami naga Kynjoh ko basbok jong tayi kasem. Ai bakane kasngi kan nom syukut no kumne tang ha ka celebration henry nang ni syakmat pat nginang ya trei rengkat nginang ya kendu lang haki department bafer lakalong berkesenjuk lakalong MRC lakalong syapok parish south semper lakalong syam batki bahaye ngasem lane kalong hakanu ka benta lalaki jong ki jingade jongi nang ne syakmat ngin nang yakendu babon teli ki kam tan kawe ka bedon kam kalong bakat bangidang im na ka benta ka burom jong oblay 100% na for the glory of God o ad maiorem dei gloriam setong kaktin latin ad maiorem dei gloriam everything for the glory of God tekat ka mamangi ngile nakabenta ka buram jong oblay